ба номи худованди бахшандаву меҳрубон. дуруд бинандагони азиз. бахши навбатии барномаи хабарии паёмнюзро оғоз менамоем. дар студия бо шумо шӯҳрати раҳматулло. инак мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати муҳимтарин хабарҳои рӯз. Латукӯби як сокини бегуноҳи Ёвон дар Норак аз тарафи сардори шӯъбаи корҳои дохилӣ ва таҳқири Аллоҳу Қуръон. Иттиҳоми ду тоҷик ба таҷовузи як зани рус. Фишори равонӣ ба модари коршиноси тоҷик аз ҷониби мақомот. бо вуҷуде ки борҳо латукӯби шаҳрвандон аз тарафи кормандони вазорати корҳои дохилӣ расонаӣ ва собит шудааст, ин ниҳод ҷои доштани ҳодисаҳои латукӯбро инкор мекунад. имрӯз чанд акс аз як сокини Ёвон дастраси мо шуд, ки аз тарафи кормандони шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Норак бидуни ҳеҷ гуноҳе латукӯб шудааст. Шукуров Саид Музаффар таваллудаш 2 феврали соли 1990 истиқоматкунандаи ноҳияи Ёвон рӯзи 9 январи соли ҷорӣ ба шаҳри Норак ба хонаи тағояш меҳмонӣ меравад. 3 рӯз пас аз ин субҳ соати 8 дар шаҳри Норак пули кампиреро мерабоянд. Саид Музаффарро бо роҳи фиреб ба шӯъбаи корҳои дохилӣ бурда онҷо дастгир мекунанд. ҷонишини сардори шӯъбаи корҳои дохилии Норак полковник Ниёззода Зафар Ниёз беш аз 1 соат Саид Музаффарро бо чӯбдаст латукӯб мекунад, ки дар натиҷа тамоми бадани ӯ сиёҳу кабуд мешавад. Ман Шукуров Саид Музаффар, шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, истиқоматкунандаи ноҳияи Ёвон, участкои минтақа я минтақаи Ёвон буд, шинос буд. Дар рӯзона дид, ма гуфтам хеле ҷиноят шидай. фаҳмидӣ? Гуфтам о хай навам та гузаштам дидам, хеле пурсидам, хеле гапай. Гуфт хай меро бидоним я мисол маълумоте ёрдам. Гуфтам майли. номерои телефон ма гирифт, баъд бегап зангам зад, гуфт ки кабинетам биё. Кабинетша адел берун аму дар минтақаш. Зам начальник милиция ана Одинаев, начальник уголовный розыск буд, хаша шинос накард. Ана 3 та уголовник дига. Дуром будам амҷо задам. шатаки мушкати заданма. Кисаомда чизе доштам буровардан, туну кардан. Ман ай Москва нав рафта будам. Я 13 мазури руси дар кисам буд. Гирифтан, пулоро гуфтан ина пулоро диги гуфтам ман нестам, аму кампира бубрен, мара нишон ден, аму кампир зиндай. Бушноса майлиш. Ту фареб мекунӣ. Гуфтам пеш начальник милиса мебарем та. Мери? Гуфтам ҳо. Ба рафту пешам начальник милиса. Дуроварданма кабинети начальник милиса де ҳам мардаки дига буд. Ба гуфт ки ира бибар баёнотчо биги. Гуфт ягон гап нотуғри буромад, ман мера аққурат кард дашномам дод. Майли гуфтам омадам дар куҷо будам, ам бегаҳ чико мисол куҷо да хоб будам, саҳар ма кай буромадам, ай хонахонӣ кида будам, ҳамаша навиштам додам шона. ана баёноти маро бурдак дар дасти начальник милиса дод. 2 минут пас маро файрод кард, бурдак кабинети начальник милиса, як капитан. начальник милисам баёноти ма дар дасташ. Гуфт ки ту дига ҳеч гуфтанӣ нести? Гуфтам не, аммо кайм баёнотро басанҷем. Гуфтам ягон гуфт нотуғри омад. ту маро қонун нишон медиҳӣ, ту маро кор нишон медиҳӣ. Гуфтам омад. як ду шапалоқ зад, дарум зад. дар ёфтам, баъд дастам рум қипидам ки зад дар дасташ, дар дастам расид. ту тарафи ма даст мегардонӣ, ту тарафи даст гардон, тарафи ма даст навардо, дастам мешканам. баъд дурбинка овардан, дар дасташ додан. ба ҳам дурбинка дар пишти арқаму, дар саруму, дар почам зад. зиёда 1 саат. бо дар ба зону зад, нафасам гирифт. баъд охирон қасам хӯрдам ки ман ба номи Худо Қуръон бизанам, кадагӣ нестам. навзонбилло мега ки Қуръон дар шад, Аллоҳ дар шад. ҳамин гапҳоро гуфтак, ман бароям амро намебахшам. намондам хорам туалет, намондам барам ову, намондам бахӯрем. мегӯм телефон кунам хонамон, мегӯям ки не, мумкин нест. баъд пагаши дузор ёфтан овардан, ай куҷои қипидан дузор овардан. тумар хай ҷавоб денохи оли бе ту як кори дига да ямда тоза бурои гифтам хели то бегара қипидан ман. баъд бегаҳ буд, аяму МВД шуна куҷои яду меҳмон омдам, моро дидану мара тарсидан резки ҷавоб додам. ва ман рафтам балниси қаробгоҳ хо рафтам. телефони боварӣ вазир 2 бор 3 бор буромдам, жаловат кардам. омад замначальник милисаш омад, азамов айсид. гуфт чӣ кунем? Ма гуфтам биги личени маро бикунем. гуфтам ма соцшам. гуфтам ягон чӣ дар кор нест. гуфт ки 5-6 ҳазор сомон шумо ай куҷо меёвем? гуфтам хай накунем, ман жаловат. гуфт жаловат ҷода намезгара. гуфт он добро ҳеҷ кор карда наметавонӣ. ту дига гаштанӣ нести Норакда. любой хе паставид мекунем, меёрем мешунонем. инам хе на ген прокуратура, дастгоҳи президент дам навистем, ҷои бачи ҷаноб дам навистем. коррупсияда
ягом таш надида назарам файрод бикардам я бор дубор қирғанам рафт пули додум рафтам омадам навиштан ҳеч результат нест. бешубҳа вазорати корҳои дохила ин ҳодисаро инкор хоҳад кард, вале дигар иқрору инкори онҳо муҳим нест. муҳим ин аст ки ҷабрдидагон аз ин ҳодисаҳо бигӯянд ва мардум бидонанд. вазорати корҳои дохиливу дигар мақомот ҳатман рӯзе посухи ҷиноятҳояшонро хоҳанд гуфт. як хонуми 24-солаи рус гӯё мавриди ҳамлаи ду муҳоҷири корӣ дар истгоҳи Саритсинаи Москав қарор гирифта таҷовуз шудааст. бо иттилои Life News ин ду мард хонумро ки истиқоматкунандаи шаҳраки Подольски вилояти Москав будааст, ҳини баромадан аз истгоҳи метрои Саритсина пайгирӣ намуда таҷовуз мекунанд. пулиси Москав ду шаҳрванди 20-солаи Тоҷикистон Нурулло Сафаров ва Наим Тошмуродовро бо иттиҳоми таҷовуз боздошт мекунанд. аммо Иззат Амон ҳуқуқшиноси тоҷик мегӯяд ба гумони ғолиб ин ду ҷавони тоҷик туҳмат шудаанд ва ба ин ҷиноят шояд ҳеҷ рабте надоранд. мувофиқ бо хабари пахш карда аз ҷониби сомонаи Life News ки сомонаи хабарии Россия аст, ду нафар шаҳрванди Тоҷикистонам ки бо кадом кори ӯ чизи дар он мавзеъ қарор доштанд, оноро гирифта мебиёранд. аз оно яки Нурулло Сафарови 20 сола ва дигаре Наим Тошмуродов, онам 20 сола ном гирифта мешавад. гӯё ин ки он ду нафар ин ҷинояти сангина анҷом дода бошанд. мувофиқи қонунгузории Русия фақат суд, фақат додгоҳ метавонад гунаҳкор будан ё набудани як нафара қарор барорад. ҳоло аслан ҳеҷ корҳои тафтишотӣ анҷом надода шуда, аллакай хабаргузории Life News ду шаҳрванди Тоҷикистона дар ҷинояти сангин ки таҷовуз ба номус, ин ҷинояти сангин ҳисоб мехӯрад ва аз 8 то 20 сол ҳукмро пешбинӣ мекунад. то имрӯз исбот кардааст ки аксарияти хабарҳое ки пахш мекунад бештар национализм ё ки фашизм ё ки анамин ангехтани бадбинӣ нисбати хориҷиҳо ва ғайри русҳо дар бар мегирад. яъне аксарияти хабарҳош ба ҳамин равона шудааст. бинобар ҳамин мо аз консулгарии Тоҷикистон дар Россия ҷаноби Ашраф Гулов бо як муроҷиат хоҳиш кардем ки ба ин ду нафар кӯмаки ҳуқуқӣ пешниҳод намоянд ва бегуноҳи ин ду нафар исбот шавад, чунки аз таҷриба медонем ки хеле аз шаҳрвандои Тоҷикистон дар маҳбасҳои Россия бо туҳмат ва бегуноҳ равонаи зиндон барои чандин солҳо шудаанд. мо худ шоҳиди ин ҳастем, чун ҳамчун ҳуқуқшинос дар судҳо бисёр иштирок мекунем ва мебинем ки туҳмат ва бегуноҳӣ ҷо дорад. вале хуб барои суди Россия, барои додгоҳи Россия фақат ҳамин кофист ки тараф хориҷӣ бошад, яъне шаҳрванди кишвари дигар бошад, фарқ намекунад Тоҷикистон, Ӯзбекистон, вале ҳар кишвари дигар. яъне исботи бегуноҳӣ дар додгоҳ бисёр кори мушкил аст. ҳамчуноне ки мушкил дар Тоҷикистон аст, дар Ӯзбекистон аст, чун кулли ин кишварҳо як режим доранд. ин режими авторитарӣ ё режими диктаторӣ доранд. исботи бегуноҳии шахс, исботи бегуноҳии шаҳрванд дар додгоҳҳои ин кишварҳо аслан як кори намешуданӣ аст. агар фаҳманд ки масалан соҳиб надоранд, тамом дига маълум аст ки аз дастгиршудаҳоам иқрор мегиранд, яъне онҳоро бо латукӯб маҷбур мекунанд ки ҷинояти накардаи худашонро ба гардан бигиранд ва барои муддати тӯлонӣ равонаи зиндон гарданд. коршиноси масоили иқтисодӣ ва сиёсӣ Абдуманнон Шералиев дар саҳифаи фейсбукиаш аз фишори мақомот ба модари 65-солааш хабар додааст. тибқи навиштаи ӯ раиси ҷамоат ба хонаи модараш рафта аз ӯ талаб кардааст то писарашро ба Тоҷикистон баргардонад. баъди ин ҳодиса фишори хуни модараш баланд шуда бистарӣ гаштааст. бале, раиси ҷамоати понғози ноҳияи 8 номашам фикр кунам
سعید غالب باشد. به خانه مادر رفته است و از او طلب کرده است که مرا به تاجیکستان برگرداند. و سبب این طلبش هم گفته است که دولت گویا خواطر است که من یا فرزندانم به یگان گروه افراطی نپیوندند. واقعا این طلب بسیار بهانه بسیار خنده‌آور از یک طرف، از طرف دیگر بسیار تأسف‌بار که این رئیس جماعت اونقدر عقل دارد که درباره یک نفری، مثلا من یک کودک نیستم، جوان نیستم، 43 سال دارم و خودم میدونم به کجا روم، به کجا پیوندم و راهم را خودم مستقلانه انتخاب میکنم. به مصلحت کسی، به غمخوری کسی احتیاج ندارم. اگر اونها غمخوری کردنی هستند، با غم اون جوانای خورند، جوانایی که از مکتب موندن، از مسجد موندن، هزارها جوان افراطی میشن، بیسواد میشن. نخود شما غم یک نفری 43 ساله را خورید. بعد خوب نمیدونم بعد اون چی گفته است به مادر که فشارش بلند شده است. من خودم با مادر صحبت کردم، واقعا خسته بود آوازش و یعنی بازور حرف میزد. از این تو که باز یک بار دیگر همون فشار خونش بلند نشد، من از جزئیات سوال نکردم. خب این با این کاری نمیدونم احمقانه این یک رئیس جماعت که به فکر نامش سعید غالب است، اون نمیدونم از خودش خواست از قهرمان تر باشد یا که با امر نفری از خودش بالاتر رفته است. خب همین چیزها سبب میشوند که نفرایی که اصلا از سیاست خودداری کردن، مثلا خودی من با امر هم مادر که نخواست من در سیاست وارد شوم و امرم کرد که نمیخواهم یعنی تو را از دست دهم، با همین خاطر من از سیاست و وارد سیاست نشدم. هرچند از الان زمان نیست که آدم از سیاست کنار باشد، وارد سیاست نشدم. ولی متاسفانه وقتی که بالای مادر فشار میآورند، وقتی به جای نازک یک نفر به مقدسات یک نفر دست میزنند، خب دیگر اون نفر تصمیمش میگیرد. خود مادرم وقتی صحبت میکنیم میگه که سر یک تور مو ایستاده است و کمترین بیماری میتواند جانش بگیرد و اگر این کار خدای ناکرده شد، اونا گمان میکنن که دیگر ما خاموش میستیم. یعنی من پاسخش نخواهم گفت. شرکت با نام ورلد گولد کانسل ضمن یک گزارش مقام کشورهای جهان را در رابطه با داشتن ذخیره‌های طلا معین کرده آنها را رده‌بندی نموده است که در آن تاجیکستان با داشتن 12.3 تن طلا زینه 67 را صاحب گشته است. در بین کشورهای پساشوروی روسیه دارای ذخیره‌های بای طلا بوده در جهان مقام هفتم را اشغال می‌کند. این کشور 1526 تن ذخیره طلا داشته است. تاجیکستان 12.3 تن در اختیار طلا دارد. قزاقستان با 244 تن طلا در جای 21 و بلاروس با 40.5 تن طلا در جای 48 بودند. امریکا پیشرفت‌ترین دولت به شمار رفته با داشتن 8133 تن طلا در جای اول آمده است و آلمان با 3378 تن طلا در جای دوم، ایتالیا با 2451.8 تن در جای سوم قرار دارد. اکنون مختصر از خبرهای منطقه و جهان. نورسولطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان به دلیل سرماخوردگی تحت نظارت پزشکان قرار گرفته است. در این باره روز 11 اکتبر دفتر مطبوعات ریاست جمهوری قزاقستان خبر داد. بعضی از رسانه‌های خبری وضع سلامتی او را وخیم ارزیابی کرده اند. نورسولطان نظربایف تابستان امسال به سن 76 رسیده است و از دراز عمرترین حاکمان آسیای مرکزی است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در پاسخ به طلب سروزیر عراق مبنی به خروج ارتش ترکیه از این کشور پاسخ داده است که ارتش کشورش با امر هیچ کسی عمل نخواهد کرد. او گفته است ارتش ترکیه با خواهش خود مقامات عراق وارد این کشور شده است و من بعد هم به فعالیتش ادامه خواهد داد. اردوغان از سروزیر عراق طلب کرد مقام خود را بشناسد. اجرا کننده وظیفه پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف به پارلمان کشورش لایحه قانون درباره عفو را پیشنهاد کرد که قرار است به مناسبت 24 سالگی قبول کنستیتوسی مملکت عملی شود. مجلس این لایحه را روز 12 اکتبر مورد بحث و بررسی قرار می دهد. طبق لایحه که نسخه آن به دست رسانه‌های خبری هم رسیده است، همه زنان
افرادی که زمانی صادر نبودنی جنایت سینه‌شان به 18 نرسیده بود، مردانی از 60 ساله بالا، شهروندان کشورهای خارجی، مجروحان گروه‌های یکم و دوم، بیماران سیل، به استثنای کسانی که به ماده‌های 167 و یا 168 از آزادی محروم شدند، عفو می‌شوند. بینندگان عزیز، اینجا به پایان برنامه خبری پیام نیوز رسیدیم. برایتان خبرهای خوش و سروری زندگی را تمنا می نماییم. خیر تا بخش نوبتی. خدا حافظ.